Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kwi-Betway, pretty much ibhuta olivelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke kulindeleke ukuthi-ke imsayine loyo-ke owayemdlali-ke weMamelodi Sundowns uPercy Tau-ke njengamanje-ke ubegijima-ke kwiqembu laseQatar laphana-ke ekuthiwa-ke iQatar FC. Njengamanje-ke uPercy Tau useshiyile kulona-ke lela qembu after u6 months awudlalile kuyona-ke iQatar FC. Kuthiwa-ke Orlando Pirates impela-ke ingase imsayine njengoba-ke siya kuyona-ke isizini entsha ka-2025-2026. Yona updates engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.